Sređivanje dečje kućice. Ovo će izgledati u nastavku prosto haotično. Imamo problem sa decom jer imaju previše igračaka i znam da je najpametnije izdvojiti 2-3 igračke sa kojima bi se igrale, a kasnije da ih rotiramo, ali prosto ne mogu. Taman spakujem neke igračke koje ću odneti na tavan ili u dvorištu, ne odnesem ih odmah, one nađu opasnice tu kesu i donesu u sobi i na kraju završe u kućici. Umjesto da stoje lepo na policama kao što sam ja odredila u njihovoj sobi, one uzmu neke štapove, šta god nađu i to lepo obore, tako da kućica umjesto da služi da one lepo uđu u njoj, da se igraju, ona služi za igračke. Bukvalno kao kutija za igračke. Tako da ne znam kako ćemo ovaj problem rešiti. Ovo sam snimala prošle godine, sada je kućica u njihovoj sobi. Igračke su srećom nekako smanjene, ali pogledajte vi ovaj haos. Tu su lutke bez ruku, bez nogu. Dok čistim kućicu, ja sastavljam, oblačim. Mislim, realno, svako dete će to raditi. Svako dete će skidati lutkice. Ali to mene opasno živcira kada ne mogu da im nađem modelca i kada ja moram da sređujem njihove lutke. Ove godine sam smanjila igračke, rešila da ću kupiti neku veću kutiju za njih, tako da ću odvojiti samo toliko, pa vidjet ćemo kako će i koliko će to potrajati. A sad ostanite uz video da vidite kako sam na kraju završila ovaj haos.